Nastojat ću prenijeti jedan događaj koji, iako je tragičan sam po sebi, opet je poruka o životu i o tome kako mladi ljudi trebaju iz života, ali i iz smrti jednako crpiti pouku. Moj dobar prijatelj i predsjednik Medžlisa, rahmetli Haris Kurćehajić, je sa svojih 35 godina preselio na ahiret. Istoga dana i s razlikom negdje možda sat vremena nakon smrti rahmetli muftije Muamera Zukorlića, istoga dana, nakon što sam se čuo sa kolegama u Novom Pazaru i potvrdio taj tragičan događaj, prijatelj mi kazuje, pošto nisam bio u Bijelom Polju u svom gradu, kaže, Haris je na urgentnom i reanimiraju ga. I sad, znajući da je, ako je iko živio uredan život, ako je iko živio zdravo, to je bio on. Dakle, bez industrijskog šećera, bez, svaki detalj je bio princip zdravog života. Znajući da nije imao nikakvih zdravstvenih problema. I tako me obuzme taj, molim Allaha Đelešanu da nije to da je greška. Doktor Kenan Erović, naš dobar prijatelj, džematlija i vjernik, je direktor bolnice u Bijelom Polju i ja, ne mogavši da izdržim više, odmah ga pozovem. I ta 3 sekunda njegove ćutnje su meni izgledala ko vječnost. Molim Allaha da kaže, pa evo, dobro i tako dalje. Kaže, Efendija, nemam ti šta reći. Haris nije izdržao. Haris nije živ. Ja sam bio sa suprugom i s djecom u Rožajama, odatle krenemo se vratiti za Bijelo Polje, usput razmišljam šta reći, kako utješiti Harisovu porodicu. Znam da je to trenutak kad se ne može nešto, ne možeš da ohrabriš nekoga u takvim momentima. I nakon što sam stigao tamo, ne znajući ni kako sam stigao, kažem, ne možeš, govoriš sebi, ne mogu ja ovo da podnesem, ne mogu to izdržati, ne mogu iznijeti to, jer to je premalo godina i previše dobrote da ti to nekako sad kažeš, dobro, Allah daje, Allah uzima. Pomireni sa tim, naravno, ali i ljudski je da osjećaš tu odsječenost od realnosti. Helem, stignem u bolnici, njegova porodica, njegova majka, Hanuma, brat, sestra, plaču, ali majka govori subhanallah, šta se ovo desilo, subhanallah i tako dalje. Čim vidim pominja Allaha Đelešanu, vidim da ima one krajnje nužne prisebnosti i tako dalje. Ono što je bitno je da ta smrt je posljedica treperenja srčanog mišića, tako je obdukcijski nalaz rekao. I ljekari u Bijelom Polju sa kojima sam govorio, kardiolozi, nakon toga kažu da je bio na stolu. U tom momentu nikoga spasio ne bi. Nikoga spasio ne bi. Allahov emr i tako se i desilo. Zašto govorim, zašto pominjem to i nije tek da na ovaj način upoznajući prijatelje i javnost sa Harisom rahmetli, da mu vraćam neki prijateljski dug, već prosto ako ste ušli u Bijelo Polje i znajući po opisu samo ovako verbalnom, mogli ste ga prepoznati. Dakle, džentlmen u onom pravom značenju riječi. Uvijek i u casual izdanju, i u odijelu, i kravati, mašni, cipel, svaki detalj na njemu je bio elegancija, urednost. Bio je direktor kancelarije katastra, uprave katastra u Bijelom Polju. Kažem, sa toliko malo godina u Bijelom Polju teško da ste mogli naći nekoga da za njega ima tešku riječ ili ono što je, da budemo realni, u balkanskim prilikama realnost, niko nije mogao Harisa kupiti ni potkupiti ničim. 100 kvadrata su mu nuđene, biraj gdje hoćeš, za običan potpis, za bilo kakav krivotvoren dokument, nikad. To su kasnije rekli i njegovi dugovi i sve to što je živio tako časno sa svojom suprugom, sa 2 ćerkice, mlađa Nur od 6 mjeseci i Uma, nešto starija, par godina, 3 godine tačnije. Haris rahmetli je studirao u Kragujevcu. I u Kragujevcu možda bio jedini koji je klanjao namaz.
I pominjem njegov život i taj njegov pristup životu i vjeri. Dakle, očiti primjer onog sa evropskim manirima, da kažemo, ali manirima izniklim iz islama, iz temelja našeg ahlaka. Dakle, on nije htio da nekoga, da ga ne bi uvrijedio pa da podigne čašu na zdravicu sa nekim. To je kod nas u tim mješovitim sredinama jako za očekivati. Ja kao dijete pamtim vrijeme u Bijelom Polju kad je bilo, ako ste rekli selamun alejkum, vi ste bili radikal. Neko ko bi rekao merhaba bio muslimančina, a selam je već bio radikal. Haris je u Kragujevcu klanjao 5 dnevnih namaza, studirajući. Zatim kao službenik u toj katastarskoj upravi sa šefovima, kolegama, muslimanima, nemuslimanima, ugovorom kojim smo mi kao islamska zajednica potpisali s državom, imali smo pravo, svaki, dakle, musliman ima pravo da klanja džumu namaz i da mu se ne ometa to pravo. Haris nije rekao ja odoh na pauzu petkom u 12 ili u 1. Kaže idem da klanjam džumu, kome čeka dočeka me. Uvijek. Kad bi, dakle, i svi su to poštovali, osobito pravoslavci, nemuslimani su tu njegovu predanost vjeri poštovali. I bitno je da taj njegov život, kratki život, ali sa ostavljeno toliko, mnoge vakufe vratio nama, islamskoj zajednici, time i muslimanima, svim muslimanima. Njegova Samra Hanuma kaže, nekad ga mnogo ne bi bilo kući, pa poslije posla, eto ga, brine oko islamske zajednice, bio predsjednik Medžlisa. I kaže, kad god bih pokušao da mu kažem, pa i da odglumim da sam ljuta, zbog toga kaže ja ovo radim za Allaha, ja ovo radim za ahireta. I kaže svakog momenta, svakog trenutka, kaže pravdao bi to, ja ovo radim za ahiret. Ja ovo radim zato što moram, zato što ovo radim za nas, a ti vidi da ideš sa mnom. Tako dalje. Dakle, poenta je da iz takvog, da imamo bremenit život, ne treba nekad mnogo godina. I kratko godina i kratak život može da ponese mnogo značenja. Nije isto studirati šerijat u Kairu ili u Saudiji i klanjati 5 vakata, ili u Sarajevu ili u Istanbulu i klanjati, i studirati u Kragujevcu i klanjati. Tako da poruka je mladim ljudima da ponesu ovu spremnost, da obavimo namaz, da se držimo svoje vjere, da budemo dostojanstveni i da time najviše govorimo o našoj plemenitoj vjeri islamu. I molim Allaha dželešanuhu da se našem Harisu smiluje, da, eto, on je bio predsjednik Medžlisa, ja sam bio glavni imam i tad, i dijelili smo istu kancelariju. U Medžlisu je kancelarija glavnog imama i predsjednika Medžlisa jedna. Njegovo ime i dalje stoji iznad mojeg i dok obnašam tu dužnost, ja njegovo ime ne skidam sa vrata. On je i dalje meni uzor u dobru i molim Allaha dželešanuhu da, eto, da i ovim što sam ispričao da bude uzor mnogim mladim ljudima, da se ne stide sebe, da pokažu svoju vjeru i da pokazavši svoju vjeru zapravo pokažu da poštuju i tuđu. Jer vjernik ne mrzi, vjernik ne ograničava, vjernik ne osporava drugoga i to je ono kako mladi ljudi ne trebaju tražiti izgovore, već trebaju praktikovati svoju vjeru i neće im izgovori trebati.